Imaynallam kachkankichik llaqta masillaykuna imaynallam chakraruna hawkallachu ñuqanchikpaqa kunan punchawqa qayna punchamanta kusi kusisqam kachkaniko imanasqataq llumpayta amawtakuna kusisqa kachkanchik tumpachamantachik yachaykusunchik kunan punchawqa kachkanchik ima punchawpitaq kay runa siminchikpi kachkanchik killachaw punchawpichu quyllurchaw punchawpichu chaskachaw punchawpichu ima punchawpitaq kachkanchik runa simipi Castilla simipiqa riki viernes punchawpim kachkanchik aswan kay llaqtanchikpa yachayninman hinaqa qhichwa runakunapa aymara runakunapa anti runakunapa pacha qhawasqanman hinaqa kunan punchawmi kachkanchik chay kuychichaw punchawpi kuychichay punchawpi yachankichikchu kay killapa sutinta imataq kay killapa sutinqa Casillas mi pej marzo rik kay runa siminchikpiqa poqoy pacha killapim kachkanchik poqoy pacha killapi qamkunaqa musyakuchkankichik ñacha imanasqataq chay sutiwan sutichanku kay qhichwa siminchikpiqa nispachiki tapupakuchkankichik qhawaychik muyuriqninkichikta qhawaychik allpanchikta imaynataq kachkan chay kawsayninchikkuna imaynataq kachkan tarpukuyninchikkuna chaywanmi tupachkan riki kay killapa punchawni ima watapitaq kachkanchik ima watapiñataq kachkanchik ñuqanchik kachkanchik riki pichqa waranqa pichqa pachak kimsa chunka tawayuq watapiña manam iskay waranqa iskay chunka suqtayuq watallapiraqchu ñuqanchikqa ñawpa llaqtam kanchik manam kay punchakunallachu ñuqanchikqa rikurimurqanchik ñuqanchikqa pichqa waranqa pichqa pachak kimsa chunka tawayuq watapiñam tarikunchik ari kay nisqaypa hinapas amaya qunqankichikchu kay mincha punchawmi riki yakunchikpa punchawnipas kachkan chaypaqa sumaq chatachik imatapas ruraykamusqa qamkunata qhawachinaypaq kunanqa rimaykusunchik amawtakunamanta qhawasqaykichik hinapas rikusqaykichik hinapas amawtaqa riki watanmi ñakakustillan llamkallan imakunatañataq amawtanchikkuna mana ruranchu amawtakunaqa manam samanchu kay llamkana punchawkunaqa aswan tutapas punchawpas llamkankuna imatañataq ruranku ninkichik qamkunaqa lluytam riki ruranku wasiman chayarqamun paqarinnintinta warmakunawan llamkananpaq allichakunan kachkan yachay wasi ukupiqa warmakunata yachachinan yachay wasi ukupiqa warmakunata hawanan yachay wasi ukupiqa rimanakunanku allichakunanku imayna chay yachay wasi purichinankupak wasiman kutirqamuspaqa ñawinchananku chay yachachinankupaq allichakunanku warmakunapa llamkasqanta hawapayananku manam samayta atinkuchu manam samanapaq pacha kanchu hinapapa chay uchuy llaqtachakunapi llamkaq amawtakunaqa manam amawta hinallachu llamkan paykunaqa imanapim winakunku paykunam hampiqkuna paykunam yachaqkuna paykunam yanapaqkuna paykunam chay kamachikuqkuna lliwtam ruranku amawtakuna chayna kachkaptinpas kay Perú suyo qullanakunaqa chay kamachikuqkunaqa manam chay ñakakusqanta chay llamkasqanta qhawaytapas munankuchu hinaspa wakchayasqallata uyuwarqanchik riki kunan chay kimsa chunka watata llamkaykuspanku samaykutinkuqa tawa chunka watakama llamkaspanku machuyasqaña yuraq chukchayuqña chay llamkayninmanta lluqsiruspankuqa manaña qullqikanñachu hayka qullqichawantaq killan purinku suqta pachak qullqichawan pusaq pachak qullqichawan waranqa qullqichawan chay qullqi haypakunchu hawka kawsanapaq chay qullqi haypakunchu allin pachayuq kanapaq allinta mikuykunapaq illanapaq haypanchu chay manam riki suqta pachakqa imapaqtaq haypanqa qamqa manachu mikuyta yachanki manachu chay akchimanta haywanayki yakumanta haywanayki likapuramanta haywanayki manachu chaykunaka chayllapira qullqiqa ripukun maymantataq kimsa chunka punchaw mikunki maymantañataq mikun imamantañataq mikunki
haywaykunki chay akchimanta haywaykunki pishqa chunkata suqta chunkata hanchi chunkata yakumanta haywachaykunki maypi yachasqaykiman hina kimsa chunkatapas suqta chunkatapas pusaq chunkatapas hinata chay hayakunaykimantaqa haywankitaq tawa chunkata pishqa chunkata hinaspa chay likapuramanta kay rikchaq llamkanakunata qawanaykipaqpas chayman wakinkunaqa chaytapas uywanku chaylapiraq qullqiripuku sapa puncha mikuptikiqa haykatataq tukunki qullqita chunka sulista iskay chunka sulista chayta yapaykuspa yupaykuptinchikqa manam chay pusaq chunkaqa haypanchu qanchis pachakqa manam haypanchu suqta pachakqa manam haypanchu aswankunaqa hayna punchaw kusikuywanraqmi kay hatun kamachikuyta chay huñunakuna wasipi paqarirqachimunku chayta qhawaykusunchik hinaspa chayman hinaya ñuqanchikpas rimanakuykusunchik kaynam kachkan chay ñawinchayka apamusaykichik nichkan Castilla simipi kaynata nichkan runa simipiqa nichkan pusaq chunka iskayniyuq runam chay kay kamachikuy lluqsimunanpaq atiparqun manam hukllapas manam ninchu lliwchankun angri nirqunku imanasqataq chay huñuna wasipi kamachikuqkuna lliwchanku angri nirqun imaraykutaq musyakuchkankichiña qamkunaqa aqllana punchawkunapim kachkanchik riki kunaqa lliwchanku chay chiqnikuywan haywawasqanchik runakunam kunaqa kuyakuyllawanña purichkanku makinkuta huqaristin muchapayastin asikustin chaynallañam paykunaqa kachkanku manañam paykunaqa ñakakuypiqa kankuñachu riki lliwchankuyta kunaqa llaqtapa pachanwan pachakurquspanku llaqtapa mikunanta mikuspanku paykunaqa puriykachachkanku llaqtan kunan chayna kachkaspankuqa manam riki kay kamachikuytaqa manam ninmankuchu kan lliwchankun kay kamachikuyta chaskiykunku ya iskay kimsallam mana upatukuq hina manam ninkupaschu angri ninkupaschu manam hukwanchu nispaniykunku riki chayna kaptinqa riki kay Castilla Simipi ñawinchaykamusqa nishan con 82 votos a favor 0 en contra y 3 abstenciones el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de los proyectos de ley 3.864, 4.786, 8.911 y otros. La norma que había sido observada por el Poder Ejecutivo, chay mamadina, chay kamachiko hinaraq kachkaspan, chay warmi, manam chay qalinchu kamanispa puñurqachirqariki. Michakurqu. ña chay huñunakuna wasipiqa angrinirqakuña hinaspa mamadina makiman chayrquptinqa payqa nin manam kayqa manam allinchu kanman maymantataq qullqita qurqusaqku allpanchikmi llaqtanchikmi wakchayman chayarqunman manam chayqa allinchu hina chayta nispan kutirqachimun chay huñunakuna wasiman según la propuesta los beneficiados serían los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, quienes recibirán una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual, correspondiente a la primera escala magisterial. El objetivo es asegurar que este sector obtenga un ingreso adecuado que cubra sus necesidades básicas y le permita un nivel de vida digno. Chay kimsa waranja chatan paykunaqa munachikuchkanku chay kimsa waranqachaqa chay waranqamanta chay suqta pachakmanta qanchis pachakmanta allinchaña kanqa riki chaywanja killataqa hawkañam chay kimsa chunka punchawtaqa hawkañam allin mikusqachapas kachuwan pachallatapas rantikunapaq kanqañam riki kunaqa chay suqta pachakwan qanchis pachakwan pusaq pachakwan imapaqtaq hayparqa chay manam riki hinaspaqa wakin samaqa mawtakunaqa mana kachkanapaq churinkunapas kachkanapaq wawankunapas hinaspapas maymantataq hurqumunku ñakakuypin chaymi mamatakuna qayna puncha
kusis karqa chaymantapas kay kay huñunakuna wasipipas chayman hayna punchaw kaynata rimastin chay kamachinata pajarirqachinku uyariykuchik chayta churaykamusaq hinaspa qamkuna ya uyariykuchik upallalla ama piñakuspalla hawkalla kunaqa ñuqanchik pajariki kay qullqi charaykumuniki sunqunchikpas kusirikun umanchikpas kusirikun uyariykuchik ya. Ronnie, buenas noches. Sí, efectivamente, en estos momentos se está votando por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone el aumento de pensiones para maestros jubilados y cesantes. Este proyecto de ley o esta autógrafa había sido observado por el Ejecutivo y en estos momentos ha sido exonerada de ver las observaciones en la Comisión de Economía y ha pasado directamente al Pleno del Congreso y están votando esta autógrafa de ley que plantea incrementar el monto de las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. En estos momentos están votando. Esta ley propone que los docentes retirados de la carrera pública magisterial reciban una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial, la cual asciende a 3.300 soles. El Ejecutivo en su momento observó y señaló que la pretensión implica configurar un régimen paralelo o aislado, rompiendo la uniformidad característica de sistemas profesionales. A ver, escuchemos la votación. Bien, han sido más de 69 votos, por la cual se ha aprobado por insistencia esta autógrafa de ley que fue observada por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, con esta votación, esta autógrafa se convierte en ley, Ronnie. Siguen más votos todavía. Bien, se ha pedido un poco... A favor, 69 congresistas, en contra 0, abstención 3 más. A favor, Morante, Espinosa, Paredes Fonseca, Bazán Narro, Córdoba, Limache, Sánchez, Bazán, Calderón, Juárez Calles, Salguana, Valer, y a nombre de los maestros como Freddy Santibáñez que perdieron la vida esperando esta ley, Cerrón, a favor. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la Presidencia de la República que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes. Bien, Ronnie, hemos escuchado al presidente encargado en estos momentos, Valdemar Cerrón, que ha sido aprobado con más de 70 votos, sería 81, 82 votos más o menos, aprobado esta autógrafa de ley que fue observada por el Ejecutivo, en la cual incrementa la pensión equivalente de la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala remunerativa de magisterial, la cual asciende a 3.300 soles. Con la información retornamos contigo a estudios. Chay haya unay manta hay kawata manta tak kay kamachikoy lluqsirqamu manam yanqan pichuriki warmi qhari amawtakuna chay Lima llaqtapi rupaypiraq mikusqaraq manaraq pisipasqaraq manaraq ñankunapi purispanku chay qaparkachastin purisqankuraykum kay rikurirqamuriki manam kay huñunakuna wasipi runakunapa munayninchu manam paykunaqa riki asikustin kuyakuywan hinam chayta pajarirqachinku manam paykunapa munasqanchu chayqa amawtakunam tanqarqa kaytaqa amawtakunam chay samaq amawtakunam kaytaqa puririchirqa paykunapa kallpanraykum kay kamachikuyqa lluqsirqamun manam chay norma naro manam chay chiqnikuq runakunapa munasqanchu kayqa kunaqa riki kay punchawkunaqa paykunaqa kuyakuyllawanñam kachkanku paykunaqa kusisqallañam kachkanku llaqtawanqa kunaqa manañam llaqtataqa chiqnikunkuchu
ñawpaq killakunaqa paykunaqa chiqnikuywan llaqtanchiktaqa hawawarqanchik ñuqanchiktaqa hawawarqanchik llaqtataqa qhipachaspa paykunaqa manam runachu nispa kikinku puralla munasqankuta rurakustin kunan ichaqa llaqtan purichkanku asikuywan kuyakuywan allin ñawiwan hawawachkanchik chayraykum kayta paqarirqachinku kay kamachikuyqa manam kay huñunakuna wasipi rimaq runakunapa munasqanchu karqa amawtakunapa kallpanmi kaypi qarikurirqamun uyarikusunchi hukchatawan imayna Saludos a nuestros allá, sigue. Hasta el año 3000. Bravo, Valdemar. Bueno. Valdemar. Hoy llego a entender el valor que tiene la mesa directiva. Y no quiero decir más. A nuestros críticos, sobre todo, por qué la importancia, el valor y la necesidad de llegar a la mesa directiva. Ahí está Waldemar, hoy día se hizo una y lo felicitamos. ¿No? Y una ley histórica de la pensión digna. A nuestros hermanos mayores, los maestros, nuestro respeto, nuestra admiración. Porque el sindicato pues los ha excluido y los ha abandonado. El MASEP estuvo aquí presente, lo cual felicitamos, saludamos a la ANSIJED, a todo tipo de organizaciones de los maestros cesantes y jubilados. Ustedes han sido siempre, desde las calles, nuestra moral, nuestra fuerza, nuestra actitud, hasta lograr lo que hoy día hemos logrado. Hemos venido para eso. manataqian ñuqanchikqa nisunchik ari paqarinmantaqa kay killamantaqa chay kimsa waranja kimsa pachaqa ña wulsikunchikmañam yakunaqamunqa manam chaynachu kanja manam yanqataq ñam kamachikuqa rikurriqamunña kay hamuq killataqa ña chiki chay kimsa waranja kimsa chunka pachaktaqa chaskiykusaqña manam chaynachu kanja chayqa suyanjaraqmi y chaya kay killamanta qawan killamantis kay killamanta tawa qipa killamantaqa tawa killaqa qipamantaqa kimsa pachaklatapas pichqa pachaklatapas yapaykamusunchik manam lluchatachu qaymuwasunqa chayqa tumpallamantam haykawatapiya chay kimsa waranja kimsa pachak soles qolliqaqa wulsikunchikman yaykumunqa allinllamantam chaytaqa wiñachinqaku chaypas manaraqmi allin qhawasqaraqchu rikikachkan aswan chay chiqnikuq ninchikunaqa ñam rimayta qallakuykunkuña imaynatataq kaytaq kaykunaqa kay runakunaqa paqarirqachinku Españaman pinqachkanku maymantataqsi chay ancha chay achka qullqita rikurichimunqaku maymantataqsi chaynaqa llaqtanchiktaqa wakchayarqachinqam llaqtanchikpaqa manam llumpay qullqinqa kanchu nispam chay pinqa hina chay qullqi huñuq runakuna rimaytaña qallakuykunku chiqnikuywanña chayta qhawachkanku paykunapa munasqankupiqa rikay amawtakunaqa hinaña allqu hinapas purichunku yarqaymanta hina ya allin pachayuqpas mana allin pachayuqpas purichunku yarqaymantapas purichunku paykunataqa manam imapas hukukunkuchu riki chaymi nichkaykichik manam kay kimsa waranja kimsa pachak solesqa manam kay killaqa yaykumunqaraqchu manam kay iskay kimsa qipa killataqa manam yaykumunqaraqchu chayqa tumpallamantam yapamuwasunchik kunanchiki yapaykamuwasunchik pichqa pachakta chaymantachiki chayanja suqta pachakta waranjama chaynachiki chay iskay watapi kimsa watapi chay kimsa waranja kimsa pachak solesqa yaykurqamunmanmi suyasunchik ya hawasunchik aswan qatipasunchik chay amawta masinchikuna chay llapa imanta saqispa churaspa paykuna purisqanraykum kayqa lluqsirqamun ñuqanchikqa kay uchu llaqtachakuna yachakuna imapas hukuwanchikchu upallalla kakunchik manam purisinchikchu manam yanapakunchikchu munasqan
munaq runakunalla munaq hamawtakunallam kay purirqa kuriki ñakakustin paykunata riqsiykusunchik paykunapa kallpanmi kay rikurimuchik kan manam kay rimaq tukuq runakunapa munasqanchu karqa manam Waldemar runapa munasqanchu paypas uyarin hinalla kunaqa rikurirqamun kay hinalla kunan paykunaña paykunam kaytaqa rurarqun paymi kaytaqa rurarqun España nichkanku manam chaynachu aqllana punchawpin kachkanchik chay aqllana killapi kasqanchikrayku kaykunaqa riki allin runa tukuchkanku kuyakuq runa hina qhawachikuchkanku imata munaspa chay qam yanapanaykita maskaspanku kunaqa lliwchanchiktam kuyapayawanchik kunaqa manañam pitapas qhipachankuñachu imanasqa yanapayta yanapananchikta munasqanrayku con un desafío, con un reto, con un compromiso. Desde los PRONOIS, 100%, PRONOIS, inicial, primaria, secundaria, superior, tecnológicos, pedagógicos, ESPAS, docentes universitarios, hemos logrado. Nos faltaba esta ley con cesantes y jubilados. Este es el Congreso de la República. Misión cumplida, tarea cumplida. Nos podemos ir felices. No quiero decir más. La emoción hoy día nos ha ganado a todos. Misión cumplida. Gracias, congresista Flavio. Usted se ha aportado a la circunstancia. Hemos llorado porque de verdad con una felicidad. Porque es injusto. Como yo le decía hoy día en la mañana a los policías cuando tomamos la avenida Bancay, no es correcto que le pegues a un maestro porque lo que está reclamando es lo justo. Porque tú, ¿cuánto tiempo has estudiado? ¿Qué formas? En cambio nosotros estudiamos todos los días de nuestra vida. Y no es justo que tengamos 400, 500. Por eso, muchísimas gracias. Dios los bendiga por siempre. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Y sigamos a la lucha. Sí, nos falta la reglamentación. Gracias. Queremos llorar con usted. Este es nuestro proyecto. Por favor. No te olvides. Gracias. Se hizo justicia. Kuyawanmi kusisqan kay amawta masinchikuna hayna punchaw chay Perú suyupa huñunakunan wasipi tarikurqunkuriki kunanja kay kamachikuy rikurimusqanja kay kamachikuy yurimusqanja kay kamachikuy paqarimusqanja manam chay machuchakuna machu paya amawtakunallapaqchu kayqa lliw amawtapaqmi manam niki sapa kutillachu musulla sipaslla pasñalla maqtalla amawtakuna kanqaku lliwchan machuyachkanchik hinaspa kay qipa hamuq amawtakunapas kay kamachikuywanqa allinmi kanqaku chaymi lliwchanchik kusikunanchik riki watan ñuqanchikqa ñakakurqanchik imapaqtaq kay amawta hina karqani imapaqtaq amawta hina hispikurqani kayna wakchayasqa tukunaypaq kimsa chunka watam ñakakurqani llapa kallpaytam churarqani yachachispay kayna tukunaypaq mana imayuq mana qullqiyuq wakcha purinaypaq ichaya kay kamachikuywanqa chay llakikuy chinkanmanña aswan chayna sumaq kananpaqya ñuqanchikqa yanapakusunña kay rikurimusqanqa aswan ñuqanchiktaqa kallpachawananchikñam kay yachay wasikunapi llamkaq amawtakuna allinta llamkasunchik kay warmanchikunata sumaqta umachanta qhispichisunchik manaña kayna ñakakuypi kananchikpaq manaña hukpa rimasqallanta qhatipaspa rimananchikpaq pinqaq runatam qhispichinanchik pinqaq warmitam qhispichinanchik kallpawanña kay warmanchikunata yachachisunchik hinaspa musuq llaqta paqarimunanpaq paykunawan kuska llamkasunchik haykapi kamataq kayna wakchayaypi ñakakustillan ñuqanchikqa kasunchik manachu huk rikchaq kawsayman yaykuchwan manachu huk rikchaq kawsayman
kawsayta pajarachichwan ari rurachuwanmi amaya kay upayasqataqa warmanchikta tutayllapiq warmanchikkunataqa uywasunchu ñawichanta kicharichisunchik umanta allin yuyayman churasunchik ñuqanchikpim chayqa kachkan munayninchikpim chayqa kachkan aswan kay uchu yachay wasichakunapi llamkaqkuna chay purun llaqtakunapi llamkaq amawtakuna qamkunam kay umaykichikta sunquykichikta kallpaykichikta churaykunaykichik kay warmachanchikuna rimayniyuq kananpaq ñawiyuq kananpaq yuyayniyuq kananpaq ñuqanchikmi chayqa kachkan chayllatam rimapayta munarqaykichik llaqta masiykuna chayllatam rimapayta munarqaykichik amawta masiykuna ñuqawanja huk tikamaña paqarin ichay lluqsiykamuyman hawkalla kankichik kusqallakunaqa tarikuy